hitamo magasin sport class uraba wisanishije n'intsinzi. yitwa Harry Edward Kane. Nyuma ya kritika nyinshi, nyuma ya polemike nyinshi, nyuma yo gusaba Gareth Southgate kumwicaza, ariko yabyimye amatwi, amuraga gutanga icyitwa ubutumwa, amubwira gutanga ikigwa, tanga isomo, tsinda igitego cya gatatu muri yero, shaka kutwara golden boot, shaka inkweto ya zahabu, ngo ariko ruzaba rugeretse n'igikombe. Yes! Mubicu ni intare eshatu z'Abongereza. Intare nyuma yo kuzifunga umunwa mu minota mibi cyane 10 ya mbere, koresha indi 10 ziratontoma, zitonoma neza, zitontomera Les Oranges. Shimisha abana b'imyaka 5 bahaguruka niyo nka, abapapa, abamama, Abongereza imitima isubira mu gitereko baba. Yes! Chuchuma be. Yitwa Harry Edward Kane baba. Nyuma yo kurasa misile mu minota 2 banza, umuzamu Bati Verbruggen agakuramo imari. Bona penalty korewe mwenye captain. Harry Edward Kane korerwa ikosa na Denzel Justus Morris Dumfries. Tera penalty ari ouverture du pied intérieur droit. Kavinga kuri premier poteau. Bati Verbruggen arirambura. Imari ikuba. Yes. Kund. Hey. Chuchuma Les Oranges aria. Titiza Ronald Koeman. Abaholandi bari batangiye gufata Sigi na Duna Park mu ndirimbo zikorogoshora Abongereza, mu ndirimbo ziba zombi bikwasi. Abongereza barasubiza, cecekesha Abaholandi. Les Oranges kimwe, Three Lions kimwe. Mace hatari baba. hitamo magasin sport class uraba wisanishije n'intsinzi. Yes kabisa, itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2015 yitwa Harry Edward Kane nibwo yarakandagiye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza Three Lions intare eshatu. Hanyuma turi tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2024, kuva icyo gihe kugeza uno munsi ari gukina umukino wa 97 mu ikipe y'igihugu, tsinda igitego cye cya 66, ari gukina umukino we wa 17 murero, atsinda igitego cye cya 7 murero, by'umwihariko igitego cya 3 murero y'uno mwaka. Ubwongereza Three Lions kimwe, Ubuholandi Les Oranges kimwe. Hatari kabisa. Jembe Energy Drink, energy yoboye izindi zose mu kuryoha, nigucike. Yes kabisa, kina neza Memphis Depay, pireta unenza neza. hitamo magasin sport class